Alright guys, Gary ya daripada GCM Motor guys. So hari ni kita nak review sebuah MV Agusta Rexter 800 double R punya model. So ini agak special, agak rare punya model. Alright, so kalau you tengok dia punya rim memang jari spoke punya. So ini double R punya version. Kalau yang bukan double R punya, dia Rexter tapi dia pakai sport rim. Itu nampak kurang canggih. Ini nampak lebih rare lah. Okay, ini pakai spoke rim punya double R punya version. Okay, MV Agusta Rexter 800 double R tahun 2017. So import punya lah, import baru. So nak jual dengan harga jualan kita nak offer 43,800 siap potong nama cash. Alright, kalau korang ambil loan, minimum deposit kosong bulanan 700 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card pun boleh bayar guna credit card. Buat EPP 0% interest installment up to 5 tahun installment dengan bank korang. PM kita untuk dia punya TNC guys. Alright, kalau nak trade motor ke nak jual motor pun boleh. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan termasuk Sabah Sarawak. Lepas tu motor second hand ni kita ada percuma warranty setahun bagi korang. Alright, kita tengok motor. Mileage 1000 saja guys. Okay, first korang tengok tayar depan 120/70/17 punya tayar Pirelli. Ini sangat soft punya tayar. Lepas tu ada, memang dia datang dengan USD fork lah, warna merah. Ini gam saja. Dia dua ada tambah PPF. Nanti kita akan buang dia punya gam lah. Okay, ini dengan dia punya fork tube pun pakai ni, orang kata kalau tak silap saya ini panggil aluminium ke apa. Dia punya chip tu lain punya. Okay, memang untuk racing spec. Lepas tu ini untuk bagi sejuk, masuk angin punya carbon. Brembo carbon kiri kanan kaliper. Steer fork slider dah ada. Ini rim korang tengok sangat canggih dia punya rim. Ini yang double R punya version, so dia punya rim macam ni spoke punya. Alright, lepas tu radiator guard. Okay, depan ni ada windshield dah. Kau tengok ada windshield kecil. Tengok ada RCS 19 Corsa kotak punya brake pump. River guard untuk MV Agusta. Lepas tu side mirror original dia macam ni, sangat canggih. Okay, sangat solid. Memang sangat rare punya. MV Agusta punya frame slider, spotlight dah ada sini. Spotlight. Okay, spotlight. So motor ni 3 silinder, engine 3 silinder, ada full system exhaust, dah siap SC Project full system exhaust. Siap ada U-turn lagi. Okay, RRC punya racing full rest. Lepas tu kalau Rexter dia punya ekor dia pendek. Okay, nampak Rexter dia ekor pendek. Kalau Butale tu murah. Butale tu dia ekor panjang. Ini ekor pendek. Lepas tu rim single arm lah. Tengok rim belakang pun sama. Pakai tayar Super Corsa. Belakang punya size 260/17. Okay, alloy semua. Alright. Lepas tu korang boleh tengok. Sini carbon lah. Carbon. Alright, carbon. Lepas tu semua sorry lagi. Okay. Ada damper. Lepas tu kalau Rexter dia pakai ni dia punya handle macam ni Okay, ada hand. Lepas tu tengok mileage dia. Mileage dia 1000 sahaja. Lepas tu mode tu ada 1000 saja. Mode tu ada sport, ada rain, ada road, rain, sport, custom dengan normal. Ada boleh tukar dia punya mode lah. Last dia payung kat korang sound dia. Alright guys, so MV Agusta Butale 800 double R AA punya model ya. So harga jualan 43,800 siap potong nama cash. So free warranty setahun. Kalau buat loan deposit kosong bulanan 700 lebih 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup boleh swipe guna credit card korang. Buat EPP 0% interest installment up to 5 tahun dengan bank korang. Kalau ada trade motor ke nak jual motor pun boleh PM. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan termasuk Sabah Sarawak. Alright, see you next video. Bye bye.